O kaya katamungan. Para kaniting misa, iyabe talading special intentions di EJ and Eric Kapati, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagong family, Juanito Palyasigi, para king malagwang kapaldananang Angelita Kotson, para king kapasalamatan dari, Manny and Eden family, Corazon Domandan and family, Intes Rivera and family. Para ka rin kaladwadari, Nicasio Lusong, Maxima Gozum, Veronica and Jesus Rivera, Romeo Lacanlali, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sabsad, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Anting meto nga pamilya, makatipod tamo king lagyo ning ipa, ampon nga anak, ampon ning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod na ning Dios at ing pamakyagom ning banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimuring. Maya pagat panapon po kay kayungan. Kaniting aldo pagmasasyantaya ing pamaitas na banwa ning Ginoo at makanyan mo naman ang tingmetong balayan Kristiyano keti king sanktuaryo na nga pong Lourdes pagmasasyantaya ing ika 120 years ning pangadatang na keni ning malalarawan ning Birhen ning Lourdes keti king kabetikan. Anting neto nga pamilya, si Chantalang ngini rin kay katamong kasalanan at maniga po tamo king pakalulo na ng Diyos, banisan pa'y pabal ng lugod na kay katamo. Iyag kasangin miyag nanagnan ing kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, amang pakalulo, at kaya kayo kapatad, ing miikasala kong bina, King pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat King marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayad. Uli nito, ipaniga po ko, kang Nuana Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sa king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O mapamakalulungi pami, ing anak mo pepaitas ya banwangeni, kabang ring apostol makatalangala, pagkalamuking agpangking pangako na, ing maging karapat dapat kami para kaya, mi biye parati kambemi ketiking sulit, at ikami kambena karin banwa. Itiyadwan mi king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyan po ang magari kambemo king kametunganing banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. King minunang libro sinulat ko o Teofilo, selese ko ing sablang depat na amponing tiro ng Jesus, iba't king kamumulan, magaking aldo amitas siya banwa. Bayo yamitas banwa, milakwan niyang panabilin, king kapamilataning banal na Espiritu, karing taong pinili ng antimong kayang apostol. Kilubda ring apatapulong aldo, kay batning kamatayan na. Maralas yang pepakit karela, king miyayaliwang paralan, ak karaniwan, antimong patuto, king yo mabyeyo. Ikit de at akasabi nala, tungkol king kayarianing Diyos. At inyang makatipon la nga nang minye panabilin karela. Kayo mama ko Jerusalem, nune, panayan niya ka rin ing kalam, ape nga ko ningipa, asabi ko na kaya kayo. Memi niya gayuan king kapamilataning danom, dapat ikayo, binang lambat, iba't king aldoyti, mga binyag kayo king banal na Espiritu. Kaya beri Jesus kanitang mitipon lo, ding apostol at kitang dakeya. Gino, ibalik mo niya kanya ning Israel ing kayarian. Pekibat ng Jesus karelo, ing kayo payan ng iba ko, yaing mitutuldo karing panawon at karing aldo, at temang ing tulid kaya kayo ing pakibalwan niyo po nung kapilan ladatang. Dapat mikat mon kayong upaya potang datang ne kaya kayong banal na Espiritu, at ikayo ding maging saksi ko king Jerusalem, king kabilugan na Judea at Samaria, at anggana karing sikoti ning yato. Kay ba't na nga sabi ti, mitas siya bano, kabang makalawe lakeya, ating biga timpanan king panimanmanda. Makalawela pa ba no, kabang paitas siya. Inyang biglalang linto, king arapanda. Ringadwa kataong makaimalan maputi. Lalaking tao Galilea, ngara karela. Bakit takatalakad kayo keti, at makatalanga banwa? Jesus, ay ikit yung mitas banwa, king harapan nyo. Datang yang pasibayo, nung makanano yang ikit, mitas banwa. Ingamano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. papanik yang Diyos, king trono na, busaling masayang kulisa, at tiyok ding trumpeta. Papanikya ang Diyos, King trono na, busal ning masayang kulisak at supding trompeta. Ikong sablang tao, makpak kayo, kingimit mong tula, king Diyos, kulisak kayo. Hulingin ginong kakatas-katasan, sukat siyang pitakutan, king mabilog ayato, ya ingaring sakdal degulan. Papanikya ang Diyos, King trono na, busal ning masayang kulisak at supding trompeta. Papaniking Diyos, king trono na, busaling masayang kulisak, at tiyok ding trompeta. Magkanta kayong kapurian, king Diyos.
dalitanan niya yung kapurian ng ari. Papanikya yung Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at syup ding trumpeta. Uling ing Diyos ya ingari ning mabilog gayato. Kaya dalit kayong kapurian. Magari ya ing Diyos karing sablang bansa. Makaluklok ya king sagradong trono na. Papanikya yung Diyos king trono na, busal ning masayang kulisak at syup ding trumpeta. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Adwan ko king Diyos, ning ginutamong Heso Kristo, ing marangalay pa, king ipagkalubne sa ke kayo, ing espiritong babye kabyasnan ke kayo, at pakilala, king Diyos, banlubusyeng abalo. Ipanalangin ko, king aslaganan na nasaning Diyos, din kaya kayong kaisipan, ban abaluyo, ing kapanayan, ake kayong keyaos. Nung nu anti karakal at degulan, ing pengako ng ibye karing banal, at ing alanganga ng kayupayan, ke katamong manalig keya. Ing kayo pa yan ay tiya naman, ing pepasubling miya kang Kristo, at may lukluk kaya king banwa, king danewanan ng Diyos. Inya at sulalam ng kayo pa yan Kristo, ing sablang pamanyakop, kapanibalan, kayo pa yan, at pamamuntukan. May gitya upaya ing lagyo na, karing sablang lagyo. Emo king panahon na iti, nuneking paintungol man. Pepay lalam ning Diyos, king kayo payan ng Kristo, ing sablang bage, at iya binili ng pekabuntok ng iglesia. At ing iglesia, iya ing katawa ng Kristo. Iya ing kasasakdala na nitang misasakdal, karing sablang bage, no karin paman. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Munta kayo at ituruya karing sablang tao, ingka kong ebanghelyo. Kaya beyo ko kapilan man, hanggaman king kapupusaning panahon. Ing ginumantabi niya kay kayo, At kaya ka antimurin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Ding labing metong ngayalagad Mintano, Galilea, ketang bundok-bundukan ka rin anong nuno pepapuntan Jesus para makikit kaya. Panakit da kang Jesus, siniklod la king arapana, bisaman ding aliwa,
atin lapang kapikakunwan. Lepita nung Jesus at nga ng migsalita karela, ing sablang kayo payan karin banwa at keti sulit, miya biye kanako. Munta kayo, ulinita, karing sablang bansa, at gawan nyo lang alagad ko. Binyagan nyo lang king lagyo ning ipa, at ning anak at ning banalay espiritu, at ituruyo lang tupad king sablang inutos ko ke kayo. Tandaanan nyo, kaya beyo ko kapilanman, wa ang gaman king kapupusan ning panahon. Kaluguran kong kapatid, ding mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Pasibayo po, mayap, pengi po kaya kayo man, mayap pasisilim po. Pakigrit yaw po rin kasiping iyo, mayap pasisilim. Palakpakan tayo po, inga pong Ginoo. Kaniting Domingo, pagmasusyantani ing pamaytas na banwa ning Ginoo. Burike pong umpisan ing kanakong homilya, karetang meki karanasan na kaya kayo king pamanatad king airport. At ina po kaya kayong menatad king airport na atina po, nino na pong may kapanatad king airport, tas do ting gamat da. Deta pong mintala king abroad ding karelang pamilya. Ang talo po, tas syula po nakman manyad pasalubong. Nepo. Deta pong may kapanatad na king airport ke kayo. Wari po tang lalo na nung atinla pong anak alakuan. Nano pong maralas ng gagawan detang mama ko. Yapin ing pakakaulan dala pa po. Nepo. Ding aliwa naman, makatakot a panabilin ing karelang sasabihan, karing karelang anak. Mag-aral ng mabuti, maging mabait sa mag-aalaga sa'yo, mag-iingat ka palagi, o rending maralas sa mong daramdaman king airport, nepo. Anya pong atsuko pong makadestino ka rin king mabalakat, ing parokya po, nuno ka rin ko makadestino, kagulutan miya po yung Clark International Airport. At pota pong lumal kaking patio na ning pisamban, akit miya po ring eroplano na susula po la po, balo mong balong palakola. Pota pong akit ko la pong ating palakong eroplano, tambing ko pong sasabihan karening kayabe ko, yapin ing mayroon na namang 100 pamilya ang lumipad ang pangarap. Nepo, Mama Kola, uling atin lang buring pangarap akwa. Mama Kola, uling buridang misuglungan, ing paninap para karing karelang pamilya. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, o yan mo naman mekad, nung pakalawen tayong kapag masusyan kaniting Domingo, ing pamaytas na banwa ning Ginoo, makanian mo naman ing babye at pabakal na kekatamo. Ing Ginoo, asinubling mebye busal tamo, mitas siya banwa, pepaytas siya banwa, uling ban kanita, iparamdam na kekatamong abandonahan na katamo at lakwa na katamo ketiking yato. Jesus is about to return to the Father. His visible presence will no longer remain with us. But before He ascends, He gathers them, strengthens them, and entrusts them with a mission. Nga na po ning Ebanghelyo, bayo yakano pepay tas banwaing Ginong Hesukristo, pepayaos no ring kayang labing meto ngayalagad, king bulubundukin. Bakit? Ban kanita panabilina nala, ban kanita sabyana nala, na ing misyon na karelang inumpisan, ing misyon na pigkatiwala na karela, mitaglus at karelang iting gawan, ang giyang physically absent ne karela. Dapot nga na po ning Ebanghelyo, deting 11 meto nga yalagad, mintalaking bulubundukin, pero
atin mapilan pamurin karela, ing atin kapikakunwan, king karelang pilubluban. Balo na po ning Ginoo ing atin lang kapikakunwan. Balo na ning Ginoo ing datang laking pinandit, nagkabang tataglos ding misyon do, yapin ing pagdudan ding sarili dang kagiwan. Anyapin pe payawus nalaye. Anyapin tinipo nala, ban kanita, pasik na nga nala pilubluban. Ban kanita di na nalang assurance, na ing pamaglako na, naburing sabyan, bahala na kayo king biyeyo. Gawan nyo na yung buri yung gawan. No. Pe papuntala na laking bundok, ban kanita, masala ng iparamdam karela, masala ng ipakit karela, na ang diyang manikya banwa, yapin ing kayantabere at akayabede king karelang pamagmisyon. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, mekad oyan mo naman ing masala ng paganakaning Ginoo, kay katamo kaniting Domingo. Mumunang dili, paganakanan ning pamaytas na banwa ning Ginoo, kay katamo, that the ascension reminds us that heaven is our true destination. Amen. Ing pamaytas na banwa ning Ginoo, paganakana kay katamungan, na ang diyang retang alakeni, na ing banwa yang kay katamong paingtungulan. Amen. Tatango ko kanyan, ikwaye po. Pakisabi po, pakilawayaw po rin kasiping nyo. Sige po, lawen nyo po. Liwa po ako lalawen nyo, balo ko po masanting na ako. Sige po, lawen nyo lang po rin kasiping nyo. Pakisabi nyo po karela, ing banwa, ing kekang tuknangan. Atin ko pong kutang ke kayo kanyan. Ninong bisang mirasking banwa, tas doring gamat da. Salamat king Diyos at tinamang 5 bisang miras banwa ne po. Oreta pong emegtas gamat no karin ko bisang mipunta. Ulitan ke po, ninong bisang miras banwa, tas doring gamat da. Eko po marine ba? Eko bisang miras banwa? Bisa ko po mitas banwa, yes or no? Oring komi, ala yata sigurado. Ding nights. Bisa ko po, yes or no? Bisa na ko po ngene. Ay, alipa naman niya po. Ikatamungan kaluguran kung kapatid kang Kristo, ing banwa, yaing ke katamong paintungulan. Jesus ascends not to escape the world, but to open heaven for humanity. Menik yaking banwa, ban kanita ipaganakana ke katamo, na isa sa dyaning banwa, para king ke katamong paintungol. Eya tinakas ing Ginoo, king pamamanik na king banwa, eya tinakas, eya sinalikot, ban kanita lakwa na katamo. Atin ko pong kakilalang tatakas, ngening kasalukuyan, nepo, kilala yepo, alaya pong buwak, ay tatyo Senado, nepo, nalipo, biro mo po. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, mitas siya banwang Ginoo, uliban kanita lauta na katamo. Iti milyari, ban ibuklat ne ing banwa, para karing tao. Amen? Pero yung kutang ke katamo, nung ing banwa yung ke katamong paingtungulan, ing biyatamo kaya ngening kasalukuyan, gagawan tayang makabanwa. O yan po yung kutang. Sabi yun nandin ka na ako, bisa ko ngan mirasking banwa, ale. Pero yung maragul ako tang ke katamo, kabang at syutamo ketiking yato, here and now, magiya kayang banwa, ing biyetamo, kaya bering kapara tamong tao. Kangga lang po tanga kakit da katamo rin nga liwang tao, impyerno yung panamdaman da ke katamo. Bato-bato sa langit tamaan,
pangit nepo. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, the ascension reminds us that life is more than this world. Aliwa ing iting yatong iti, yang kekatamong paing tungulan. Anyapin paga na kanan ng kasalpantayanan tamo, na potang mete tamo, aliwa ing kamatayan, yung kayayarianan ng bieta mo ketiking yato. That death is not the end of our journey. Ing kamatayan, yung maging pasbul, ban kanita mirasta mo king banwa. Oy tapin po, balikan king kutang ko. Kumusta yung bieta mo, ngening kasalukuyan. Nganapin pong Saint Augustine nga na, you have made us for yourself, and our hearts are restless until they rest in you. That is why, my dear friends, the ascension lifts our eyes upward. Iting pamaytas na banwa ng Ginoo, tuturo na kaya katamo ing tala nga tamo king banwa. Yapin ing lumawe tamo paitas. It reminds us that we are pilgrims, not permanent residents of this world. O bakit ning minsan, bagya ka rugumi kwalta, potang miracle na kapera, balamuari mitas na kadignidad, nepo. Potang maralas king bieta mo, may kasalita mo mong 4 wheels, nepo. Eta na biyasang magbabang awang, karetang mangailangan ke katamo. Potang atin kamong disan king biyemo, mitas siya mo yung biyemo, anting netong ataw. Miracle kamo pibandyan, ing batal mo bala mo, mi yelo yaking kasyas, nepo. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, as Christians, we live on earth, but we journey toward heaven. Kabangatsyuta mo ketiking yato, maglakbeta mo painturo king banwa. And this gives hope, especially to those who are tired, grieving, struggling, or carrying crosses. The Lord who ascended is preparing a place for us. Amen. Ing balang metong paraya king banwa. Palakpakan tayo po nga pong Ginoo. Mainip na ko po. Ko po migagan na ka-introduction niya pa ita. Kakadwa po na paganakanan ng pamaytas na banwa ng ginuke katamo, apiniti. Before Jesus ascended, He entrusted us to continue His mission. Jesus king pamanukit na banwa, penibala ni ing mission na ke katamo. Na ing balang metong mayayaw siya ban maging misyonero keti king yato. Wa, tutu, ing Ginoo etaya kaya be physically, but He remains spiritually present. He entrusts His disciples to the Father because they know that they have a mission to bring the light of Christ to the world. Naingbalang netong ni pagkatiwalan niyang maging sala papunta karing madalumdum abiye. The ascension is not the absence of Jesus. It is the beginning of the mission of the church. Ingkutang ke katamo, nanula kayaretang misyon arete. Halimbawa, ing misyon na ning pamamatawad karing kaparang tao. Christ continues to love through us. Potang mamatawad tamo karing aliwa. O kaya naman when we serve the poor, Christ continues to heal
through us. O kaya naman, potang when we proclaim truth and hope, Christ continues to speak through us. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, karing may nga labas sa nayaldo po, lalo na keniking Pilipinas, marakal ing gulo. Amen. Marakal ing pamisagsagan, marakal ing dibisyon, laganap ing korupsyon. Sana ang giyang ikatamo mo, pakikwanan tayang itaglusing misyon ng Kristo. Eta na po makiragdag, karetang mikakagulo, karin king Senado ang pong Kongreso, nepo. Uwa, mayayaos tamo anting Pilipino ban kanita, itaglus ing misyon tamo anting Kristiyano ban ipasyaging katutuan, karing kapara tamong tao. Pero please, eta na po makikigulo, lalong-lalo na king social media, nepo. Bayo tala po pa mag-share detang miyayaliwang post. Pakalawen tamo pa mo nung tutula. Lawan tamo pa nung ingipalaganap tamo katutuan. Kasi potang ing katutuan aliwayang may papalaganap, tandaan ng tamo, failure ing kekatamong darasan, anting Kristiyano. Amen. Kaluguran kong kapatid kang Kristo, o yan ingkotang tamo karing sarili tamo. King misyon na pigkatiwala na ning ginuke katamo. Agagawa tala kayang pakibatan dete, king mit mong kalausan alo. The ascension is not the end of Christ's presence. It is the beginning of the church's mission. Akupen. Kawangis na ning neto nga talaturo, who believes in his students, like a parent who finally lets go of the bicycle, potang tuturuning anak na potang magumpisayang magmaniyong bisikleta. Jesus entrusts his disciples with courage and confidence. And while he ascends into heaven, he leaves behind a promise stronger than fear. Nayako kayabeyo kong parati. Let us not remain standing still, looking only toward heaven. Instead, let us go forth carrying heaven into this world through our words, through our witness, and through lives transformed by Christ. Amen. Palakpakan tayo po nga pong Ginoo. Talakad tamo po ba ni pasyaging kay katang kasalpantayanan? Ikatamungan sa salpantaya ko, King Diyos, igpang lubos mayupaya, linalang King Banwa ampon yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli King upaya ning banal na Espiritu, mi bait kang Nuana Mariang Virhen, linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepaitas sa banwa, makalukluk, wananing Diyos, sigpang lubos, mayupaya. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabiyang pong mga mate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Banal Akapulungan Katolika, King Pamit sa Makding Banal, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasubliang Mering Mete, at King Bie Alanganggo. Amen. King Aldoy ti ing Ginong Jesucristo, pepaitas si King Ligaya ning ipa, karin manalangin niya para kay katamo at kambeta mo, nga tamong maklis kaya, o ginumabiye ka, saupan mo kami. Ulitan tayo. O ginumabiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang maniwala, King Banwa, manalangin tamo, ban paniwalan taya naman, ingyato,
ano nakatatutubod Jesus. Inya nga tamong manalangin. Kaya bering sablang may binyag kang Kristo, manalangin tamo, banto parantala ring kautusan, abinyena kaya katamo. Inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mapiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang maniwala, kingig pa, king anak at king banal na espiritu. Manalangin tamo, ban ayag talo, kapamilatanin kaya katang pamibyebye, ring alapa king kasal pantayanan ay iti. Inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mapiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang sira kapanaligan, manalangin tamo, ban ilo at itamo, eta kalingwan, ing maigit kang mayupaya kesa king sablang dewakan. Inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mapiye ka, saupan mo kami. Kaya bering sablang taong mayap apilubluban, manalangin tamo, ban ilo at itamo, akit tamo, king balang aldo, ing kayabe tayo, manggaman king kapupusaning yato, inya nga tamong manalangin. O Ginoo, mapiye ka, saupan mo kami. Ngeni po adwan tawing salitang kapagnasan. Ginong Jesus, gawan mong neto nga pamaytas in biyeni, neto nga mapibabatang panyulong king biye at lugod mo, ngenit kapilan man. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baling kanako at kay kayong daon matanggap ya arapaning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan sana ning Ginoy ting daon karinggamat mo. King kapuri ang ni kaligaya ning lagyuna. King kasaplala tamo at imabilog ng banal akapulungan. O manuguday pami ing kaluguran mo nga na, king matas sa pari, makalukluk yang alanganggang mapiye king wanan mo, ban mamilatan para kay kami. Pagkalam mo ing milapit kami, kambening kapanaligan king trono ning grasya, layon kamtan ing pakalulo mo, itiyadwan ni kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ang kay kayo, At kaya ka antimuri, itasyo na rin puso yun. makatas na la, King Ginoy. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matuli. Tuneping karapat dapat ampong matulid, sukatampong makakabos, ing puriyan ampong pasalamatan daka, kapilan man ampong nukarin man, o Ginoo banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampat ing Ginoong Jesus, aring maligaya, at migtagumpela ban king kasalanan ampon kamatayan, pepaitas siya banwa, busan ing kapagmulalan ding anghel, at karinya ing talapamilatan daring tao, arapan ng Diyos, at ukom na ning yato, at ginura ding sablang Gino, para dumayo yung king kaming kalukan, nuneban at dana na kaming kapanaligan, kaming galamena, king misa na yaldo, tuki kami kaya karin banwa, ano karin migpasyuna, iyang buntok ampon tigmulan ni. Iniyasak maglapo king tulang daralanan iting Paskwa, ring sablang tao king magbilugayato magsayana, antimurin ding sablang upaya, ampon anghel ning banwa, daralit king ligaya mo, alam tuknang ngamingan pupuri. Pining banaloy pa ating meto lelangan matampanak ang pupurian. Uling king kapamila taning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upaya ning banalay Espiritu, pagkalaman mong biyeing sabla, layon pa banalan mo. Alakang tuknang mititipon king banala kapulungan mo, ban kanita manibat king kayas lagdingaldo, ang gaking kayalbog na, ing dalisya daon miyang pangya, king ikaligaya ning lagyo mo. Uli nita o Ginong Diyos, pag masusyan niya ing alto, kapilan niya pepaitas banwa, king gamat mong wanan ing anak mo, nuka rin niya maniga po para kay kami, at mitmong kapanaligan, lalapit king trono ning grasya, ngamin yening mapakumbabang manalangin. Oy pa, ipaniga po ni palukob mo ang pong pabanal mula, king Espiritu mo, reting ay nadarala pong daraw ni Keka,
ban magawalang katawan ampong daya, ning anak mo iya sa Kristong ginumi, amen nabilin ke kami, king pagmasosyan nila, reting misteryo. At tatanda ni pa kanitang benin ni pagtaksilan niya, kinwane ing tinape, pepas salamata na ka at pinuri, piras ning tinape, dinwang niti kaning disipulo na ngana. Kwanan ti ikayungan at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha ni kalis, pasibayo pepas salamata na ka at pinuri, dinuwang ni ka rin disipulo na nga na, kuwanan ni kayo nga at minum kayo kaniti, uling iti ang kalis ng daya ko, ing daya ng bayo, ampo na lang hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para kaning sablang tao, ban kanita mi patawaran na rin kasalanan, daptaniti, king pamigaga na kayo kanako. Maulay misteryo ng kasalpantayanan. Iniyang iningaganakan mi o mapamakalulong ipa ing makaligtas ng pamaylasan kung kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubdi ng nebi at pamaitas na banwa, layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraw mi ake kabilang kapasalamatan iting mabiye ang pong banal na sakripisyo. Balikdan ming mitmong pakalulo ing ahining banal na kapulungan mo at kilalanan mi ing midaw king Diana, pauli ning sakripisyo ning kamatayan na, biriyan mo kaming misut keka. Pagkala mo sana king ikaming ni pasiknangan king katawan ng pondaya ning anak mo, ing mikatmuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang daon keka, at papaliyarya na kaming merakayanan king timamanan ding banal mo. Muna, kambening Nuana Maria, kapilan ng Vira ng Duning Diyos, kambenang San Jose ng Esposo na, kambering Nuan mong apostol at maligaya mong martir, at ding sablang banal, pauli ning pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan alampatan at king arapan mo. Oy pa, itisan ng aining pangas at mikeka, pasulungan na yung kapayapan ng puwan kaligtasan ding sabla, king mabilo gayato. Pasiknangan niya sana king kasalpantayan ng pong lugod, ing banal na kapulungan mo, ang kasalukuyan maglakbeke ti king yato, kambening talasuyo mong Ileo kalabing apat, ing papami, at ti Florentino, ing kakaming arsobispo, ipasyano, ing kakaming arsobispo emerito, ding sablang obispo, pari, ampon diakono, ding sablang susuyo king banal na kapulungan mo, at ding sablang taong pepayat bus mo, king anak mo. O mapamakalulong pa, pagkiramdaman mo yung panalangin, niting pamilyang pinulong mong talakad arapan mo, kaniting maligayang aldoning pamaytas na banwa, nung kapilan ni Kristo, mipukyang ginuning banwa at iyato. Pakaluluan mula mga tipunan ding sablamong anak, nula pa man makasawot. Ding kapatad ming meyaw na biye at ding sablang ke kame matula, ang pon memon na ketiking yato, malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo.
Anong mo ka rin kami manayong magkamit lubos king ligaya mong alangang ka, king kapamilata ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalog mo king yato, ing sablang bage, maya. King kapamilata ng Kristo gambena at kaya ipangmayupayong tutukagom ning banala Espiritu pupurihan dagat parangalan manggaman king ngalan ng God. Anting Kristiyanong mitmong kapanayan, king Ginoo manalangin tamang ngayon, king panalangin na tiro ng Jesus. Ikabos mo kami, king sablang marok, o ipa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon ni, banking kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan, king sablang galigalikan, kapang panayan ang pagsadyan ni, ing panyatang ng mitmong ligaya ng talapangabos ning Yesu Kristo. O Diyos, ay pami, ing ginuming Kristo, sinabi na kaling apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyak ko kaya kayo. E mula sana babalik danding kaya kaming paulit-ulit na pamikasala, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo,
lain ng pamayapan ng ponpesan netungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyan pon magari, manggaman king alamangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabes sana kapilan man kay kayo. At keka antimurin. Anting neto nga pamilya, ipakit taking balang neto ng tandaning kapayapan. Peace be with you po kay kayo ngayon. Kaluguran kong kapatad niyo'y Kristo, ing kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ni yato, ya ing Diyos sa magkalug kapanayan karinggeta mo, mapalad tayong tanggapan kaniting banal na pamakinabang. Ginoo, ako matampang tanggap keka. Dapat yagkas niya'y nga mano mo. Kumayap na ako.
Manalangin tamo. O magana kang ipami, ding ka na matinggap mi, iba't king altar mo, palablaban da sana ka ring puso mi, ing pamanenaya para king kakarinan banwa, at itulak da kaming payinturo kaniti, tuki ka ring bakas ning talapangabos, ketang lugar na sidya na para ke kami, aminunan ng liban bayo ikami, ama pipiempon magari kambemo, king kametunganin banal na Espiritu Dios, manggaman king alamanga. Amen. Lukluk tamo po sa guli para karing mapilan kapabaluan. Mumunang dili po, pasalamatan ko la po rin, ganaganang migpagal at migsadyaban, maging makabaldugan niya po, kakatamong fiestang kapasalamatan kay Tiging Shrine, king pangadatang na ning na malalarawan ning Nuana Birhen ning Lourdes ning Kabetikan niya po. Mumunang dili, pasalamatan ko la po rin kakatamong Rectoral Council, apani mo na ng Sister Eden, palakpakan tala po. At makanyan mo naman, di kakatamong pong Rectoral Finance Council, apani mo na ng Sir Edward, palakpakan tala rin po. At makanyan po rin po, di kakatamo pong mix-serve, mandated organizations, magumpisa niyang 3 doong, ang gana pong hiningal dongiti, dakala salamat po kaya kayo man, na kayo po tunggal-tunggalan niya po, iya pong Lourdes na yung balang mablas, ang po yung ginu, king kaya kayong sipagan, palakpakan niyo po yung sarili yun. At makanyan mo naman din sa vlog, donate, sponsor, karing gayak, ang pongking pamangan, dakala salamat po kaya kayo man. Kaya rin na po niting banalamisa, takikiya po yung kakatamong limbon, nung nuka rin dumurot tamo po king mabilog kabetikan ne po. Gusto pong metong asrine, may pagkaluban niya pong pribilehe yung makapaglimbon niya po karing kikilwal na ning lugar, anong lugar niya makatalakad, metong pong maragula grasya ita, karen kayang devotos, ne po. Ali po ng shrine, ali ng dambana, pwede la pong maglimbon outside na ning bakod na ning shrine. Kasi, at siya po kitang ang sandang statutes, nung nuka rin, makalagay ko ka rin, alila pwedeng makaluwal outside na ning peripheries na ning Pisamban niya po. Nung bago yan po yung Archdiocesan Shrine, na ning akong mamakalulu, ka rin king Angeles, kaya ni po king Pampanga at yung tamo mong aduang shrine. Ini po ang po yung mamakalulu. Nga po mamakalulu po, ela po pwedeng lumuwal na magprosesyon outside na ning shrine. Pero po ikayo, kaya ni King Kabetikan, atin pong 3 beses nung eko po magkamali, 3 beses kilog na ning pabanwa, na pinitulutan na katamo ning Arsobispo na makapaglimbon tamo outside na ning solar na ning Pisamban. Ne po, yapin itang May 16, February 11, ang po po itang metong pa po. Ay kalimutan kaya po namin po itang date. Ne po, reta po, yapin po sana po tangatin pami katagong na aluluwal tayo akong Lourdes, makyabe tamo po. Ne po, sana po makisan netong tamo po tang ating limbon makaniniban kanita, pakit tamo yung debusyon tamo at hingkay katamong matibay kasalpantayan yung King Nuana Birhen ning Lourdes. Amen. At makanyan mo naman po, karen tutuki pumaldo kanyan, magbalik na lang po rin schedules tamo, karen dating schedule yung po kaya ni King's Shrine, and hopefully, niragdagan na po rin kaya katamong banalamisa, kaya ni King kaya katamong Shrine, may announce na lang po kanyan, King kaya katamong Facebook page. Nga po, ini po, usually 6 p.m. niya po, ne po, pag po sa regular na Saturday. So, sana po makiyabe tamo po, and then datang Sunday Masses, 8 o'clock a.m. ang pong 5:30 p.m. Amen. Amen. Ngayon po siguro mga 200 tamo, ne po. Siguro next week mga 300, ne po. Buli ko pong sabihan, managkat ko po, ne po. Ban kanita, pakit tamong debusyon tamo, kangakong Lourdes.
bibirwa na ako pong Archbishop ng din nga na po ka na ako. O balangwa, mababawas na rin Katoliko simula niyang di natangka nga na po ka na ako. Sana po, love kayo kay katamong kasalpantayanan niya po. Panagkatala po, rin kay katamong banalamisa kay ni King's Shrine. And hopefully, yun po rin kay katamong programa na i-launch niyo po kalendarat ang pangbulan niya po. Amen? Aliwa pa po akong rector, niya po, administrador po mo po, and pwede ko pong anytime ma-pull out kay ni kayong shrine. Sinabi na po ni Obispo ka na ako, sungila may bawas sa dwaring Katoliko, lakoda ka. Ay po na pala may bawas na nga dwaring Katoliko, king kabete ka nga na lakoda ka. Pero nung may bawas, manatili ka nga na. Nga po, kung po ba namin panalangin nyo kanyan, nung mabawas kayo o dagdag kayo niya po. Pero pakikwanan tamo po, sahut tamo, bankanita, palablaban ng debosyon, kanga pong Lourdes, kemiking kabetikan. Amen. Amen ko. Kanyan po tangkaya. Yung papa. Yan, papamakbuhan na nakatamo, ginuko. Niya po. So, ita pong Saturday, at intamo pong misang adwa, netong abak ang ponggat panakon. O ita po itang makaparikil na aldo para kang apong Lourdes. Nepo, sana po datang ng aldo, dagdag la po rin kaya katamong aldo, o ring oras na rin misa kaya tang aldo sa Sabado. Bankanita, miragdagan la po rin ang healing masses tamo po. Amen? Itamo po, pasibayo po, dakal, adakala salamat po, kaya kayo man talakad tama po. Ingginuman tabi kay kayo. At kaya ka antimurin. Ito ko yun na rin buntok yun at panigapuking bendisyon ng Diyos. Bendisyon na kayo sana ng Diyos sa lubos mayupaya, ngiling kingaldoy ti, imbugtong ng anak pepay tas sa king banuang matas, layon diklat ne para kay kayo, impasbul ning banuang kakarinana, itiyagwan ni kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At bendisyonan na kayo ni lubos mayupayang Diyos, singip pa, ating anak, ating banal na Espiritu, Amen. ingkay katamong banalangisa mi daw ne, ing misyon tamo magumpisana. Salamat, King Diyos. Para ngalan tayo po ngayon niya po, Lourdes.
Jesus the Savior is risen from